Kada pričamo sa pacijentima koji imaju atopijski dermatitis, mi prvo nekako stavimo do znanja da hemijske supstance iz spoljašnje sredine mogu da doprinesu, da kažem, aktivaciji bolesti. Dakle, deterđenti, jaki deterđenti, odnosno omekšivači koje svakako savjetujemo da se izbace iz upotrebe jer nisu neophodni, naprotiv samo prave loše, ništa dobro. Ali osim toga i PM čestice, sumpor dioksid u vazduhu, azot dioksid su isto nešto što, kako da kažem, čak i povećava senzibilizaciju na alergene koje udišemo, grinje, buđ ili prašina. Tako da to je nekako, kako da kažem, sinergija negativnog efekta i u tom smislu kožu možemo da štitimo na taj način što upravo aplikujemo te neutralne emolijense koji prave neku vrstu dodatne zaštite.